Ya mete kam don jing mentoy. Yang apa? Ya kan bag mete kaju kam don jing mentoy. Kelok teng hapong matang. Teng hapong kelok eno pengen. Thì lấy cái chú đằng sau cái lên nè Oh. Oh, hai ngelakuin ini. Gimana nih? Coba dong. Tolong coba. Oh, dengan play ya? Oh, kemudian kan? Oh, oke. Gimana sih, Nen? Oh, ale som kai chua. Asla mu gundu chua. Ale. Oh, itu. Bentar. Itu tujuh lah. Kayak kan semua ya, Sir. Oh, ini iklan. Das kan? Kayak kan dari Oh, ini iklan. Teh kit villa dulu kan? Oh, sekarang. Ngata mengadon. Kudu mengadon gue. Tapi pas kan ladon beliau itu mana? Oh, normal lagi. Beliau sekarang tidak susah guna. Kemudian jenis seperti sanjing dah. Ini Beliau sekarang kita. Cukup ben. Coba nila apa nih rapi pi. oh, kit, nan itu ibu perlu. Boleh kami pilih dong. Kami isnai saya. Ya ka egin saya me. Kami aduh kena ngelari kok. Le ayu da mere khoru. Dambut nga benut. La ka tak snam le shong bat me. Ngam bat juyo ai na me. Saka kami haba kayin ro layo takkan. Sabar kikun ro nilayo. Bar kabam kadiru niyo. Saka kami. Sa ka e me ong. Me mi ilok jong kiway. Boleh kami pikwa ban penyahap perdan bukiwan. Mem yu i lok jong kiway. Ya bit ya biang. Ngapa karian kabet ngam don ai. Boleh kami pia baik ekarum pun percaya. Kam don jimun toy kami kata. Te ya mete kam don jing mentoy. Yang apa? Ya kan bag mete kaju kam don jing mentoy. Badai kunta dikit masuk so jenjar adukan kena. Tangan sapi sekarang. Khususnya kalau buat tahu sekarang pemilihan. Di sini kalau ada di sini. Oh, ini gede tak? Di pantai lo bilang. Ngaruh kumus kamu.
và thách kami ban kran phi kajo Ya ka eh pitat pa. ngadu kami yang absam nang tip hima pipat film mitang kasang yang bro ngadu ke belagas niro tip hima Lakat bakapi kun bazai stadenga. bigan ngadu ban tape no pa jering sam Benai pi shwa daw yang a. Athan ne ba shong barnga kaju. ya kalok teng hapong na bang tang apong kalok eno pang no Tilay kaju nang shong kan ladna. Jin ha perthei ta ki jing e ada kun shukin ngan le Bakta kaitan jing ni dulu. Dan itu ni jenja dan ni uspa ada syari sini. Kencar dan jing ni dulu. I get kedai Tahu tak? Dan sekarang yang itu sedang try semua. Kau ada token. Tahu tak? Yang itu mah try ni. in ha perthei ta ki jing e ada kun